If baron bidang subhai pi kini tu kupon tak kejan me shopping sedang tinggi pa josh kemat pekongsan. Kiu ke jengkot nak ke jengpang COVID-19 syaka propusau pon lai sau na ke shispa. On pli perda Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ya ke jengelang artificial intelligence race 8,000 arpo submit. Lasdang hiar kedor jongko upyang petrol hameglaya. But job kerja bersang penher ke DRDO yang namin supersonic missile assisted release of the bed. Kikubor ke bebnia. Kesorkar pedeng ne kesngi kala penbena ba ke jengkot ki beriu na ke jengpang COVID-19 kala kenjo syaka prapusau pon lai sau na ke shispa ha kari. Ha kini ki arpusau kenta kila don palat nyopun riu hajar ngut ki nongpang ki balayo ya ke jengkot. Ketenat kekot ke kia ke thu ba ke jengkot ki nongpang kala kot syaka san pusan lak prapun riu hajar ngut. Ke jengkiu jong ki balayo ya ke jengkot kala pentikna ba ke jengdon jong ki babadang dang ya ke jengpang ha kari kala hiar ha ke ba kila don setang khat sau pon iwei na ka shispa hadu menta ki don hadu khandai lak lai sau hajar ke bedang don ya ka jingpang hakari mat ka jingklat ki briu na ka jingpang kalong iwei pon san na ka shispa ka bedai ka bedon atam ha ka perthei. Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi unsapli ya ka jengelang raise 8,000 arpo responsible artificial intelligence for social empowerment 8,000 arpo minta kasngi ketenat electronics and information technology bat ka niti ayog kalapan long ya ka jengelang mega virtual summit on artificial intelligence na do minta kasngi hadu ka khandai terik risau. Hakani ke jengelang onya tai halor kamat kum kamat ban kintiu ya ka AI na ka benta banya kun persha ya ka klam ke jingla ban shem ya ki lat pathamai ki badon benta ha ki board digital ke jing pinyar ya ka AI bat banya trelang na ka benta ki jing shem pathamai kat kum ke jing ong sap ka sat sap ka vikas Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi uthmu ban kintiu ya ka jing tip artificial intelligence na ka benta ka roi ka par habaro kalyang ban mi khmat ya kari. Kajengpang COVID-19 kalapen kelai ya ki matre kam katanat ka kwat ka khia hakeleng ka perthei henre ha meglaya ka rukom long ka kwat ka khia ka ya kendo ya shibon ki jing e menteri katanat ka kwat ka khia uba al hek ha ba banjur halor ka jing sni upalat ka surok ka balak ta ajur ya katanat ka kwat ka khia ula ong baka sarkar kala dei ban shim khia halor ka ni ka jing e ki pat ba ha ka ba ki briu basong basa ha ki snong bakindong ki haban ya jingai ban poisha ki jaka a jing sumat ula ong ru baka sarkar ka dang pen krek ban kintiu ya katanat ka kwat ka khia katanat ka kwat ka khia kala shimru ya ka rai banang pen bhai ya ka kamra ka khlung pat ula kenturu ya ki brio bakin let ban kha ya ki khon jongki ha ki jaka a jing sumar ulaban and the bamboo stretchers or the wooden stretchers that I also have seen. That is because of the road condition. That is road condition. This is not because of the health condition. Wherever it is, this villages which is facing this kind of problem, we are government, right? Maybe from the PUD department or from the other department, which we need to serve the people. We need to address this issue. Hadir ke jengkiu dor ha ko umpiang petrol kala don kat tu kat ni ki khubor babhaya ki trai kali hadin kat tu kat ni benai jong ke jengkiu dor ke jengkiu jong ko umpiang petrol ha ka jella kelas dang hiar na do uni benai balala ke dor jong ke petrol ka long pra pusau tengkah nyo puwei pisah silitar bat ka dor jong ka diesel pat ka long nyo pun reu tengkah at pun reu pisah silitar usan chit sureka utrai ko ke petrol pom ha Shillong ula ong baka dor jong ka petrol kelas dang hiar bat ukirmen bakan sanang hiar shu ula ong baka dor jong petrol kalas dangkiu na du bena yayong mentau snem namar ka jing duna pisa ka pelaya rong tingka ka jelabat kari kat ba ka dor kala nang hiar ki trai kali kelas ngau benyau ba ka ni ka jengkiu dor kala penthli ya ka pela jongki bat kala ta ru ya ka mang tingka jongki ka ba malau benai.
Katana Defence Research and Development Organisation DRDO kala job hakajing persang jongkaban penher ya namding supersonic missile assisted release of torpedo smart. Haba ajing ero ya ka DRDO bat kiwei day kijing nongdon bintau Menteri Ketanat Yadari Urajnath Singh ulaong bakani kan long ka wei na kijing jam bakung san jong kijing start technology na kabenta kijing la bat penkre lupa ya kitiar siat haki submarine. Menteri Ketanat Yadari ulaong baka day kijing job kabakongsan. Kaklam novel coronavirus kasapriang na uway ubriyo siya uway pat lingba ka jingya jan kat kum ka WHO kanang ban kanglat na ka jing sapriang jong uknyang jing pang COVID-19 ka jing deng ya ki mas kalong ka bakong sanbha ka Didi India kala shim ya ka thong ban pinbanay ka jing don kam ban deng mas hakari barok away lane ka mas up India ka ni ka sian jan kan ya rap ban pin priang jing tip hapadeng ki pat ba halor ka jing don kam ban deng mas kanang ban te la kam ya ka jing sapriang ka jing pang COVID-19 tu ini kmi halor ka ni ka kubor Kaklam jong kepertai kalawan rajing ya kepertai barok away. Kajing don jong kinong pang COVID kalanang kiyo ha kepertai. Kajing wat bensyam ya kadawai injek kadang yai peteng. Reitat adu kata kepor setang kawai kalat benhusiar pat banyada. Asyam bagajing dengi ki face mask kalong kepabiang tam banyakun ya kajing sepriang kajing pang COVID-19. Ka World Health Organization bat kajing wat niya baper Kisham baka mas kapinduna ya kajing sapriang kajing pang COVID-19. Kiliyo siyam pang kiong baka jing dengi ki mas kapinduna ya kajing ebet. Bapi dengi ki mas piyada ya ladi bat ikibriyo ki bayajan bat pi. Kajing dengi ki mas kaya ram banyada na kajing pang COVID-19. Reitang ladang ideng bahaya ka. Kajing deng mas kaya da na kajing sapriang kajing pang COVID-19. Reitang ladang ideng tikna ya ka. Tap bahaya ka. Kemut bat kasentur ke jongpi. Tudon bentalang bat ka Didi India camping ke mas of India. Deng ya ka mas bat tap bahaya ke kemut bat sentur jongpi. Bat ha iki bahaya yang bat kiparlok jongpi. Bandeng iki mas hakut kom ke badai. Pin i ru aki kumnu bandeng ya ka mas. Kemas of India kalong kekam kebasuk kata bandeng ya kemas. Mask up India. Mask up India. Mask up India. Mintapat ngai pechwai ke jinglong jingman kasing beneng Shillong ke jing shit kalong 40 degree Celsius ba ke jing kriat kalong 100.1 degree Celsius ke jing skam kahau kalong kendai pau na kasispa ke po minsta ba kendai pelai na kasispa ke po janmit ke jing hap slap kalong 0.1 millimeter kasing beneng kadum o Shillong ba ke jaka pa marjan kala ru bandon ke jing hap slap ba malu mala ringkat ke jing tiet upertat Shawan pinkut ni pai biang sa sisen kemat pagongsan Kiyo ka jing kwat na ka jing pang COVID-19 siya ka prapasaw po lai saw na ka shispa. On play per daw Menteri Rang Baadu Kari Narendra Modi ya ka jing yalang Artificial Intelligence Race 8,000 Arpo Summit. Lasdang hiyar ka dor jong ko hyang petrol ha meglaya. Banjob ka jing persyang penher ka DRDO ya unamding supersonic missile assisted release of torpedo. Perlok atu ila poi sak bukut jong tuk kubor jingi minta ka jan mi adu du bini syam biang bet pila syakis ngi kum lei pi baro Namaskar, this is Amitabh Bachchan. The novel coronavirus or COVID-19 disease can be stopped together.